come and get it. I bok svima ljudi, danas igramo Minecraft. Prosto što možda se čuje ventilator, ali to je za moj kompjuter, što je dosta vruć. Čekajte samo sekundu, trebam nešto napraviti. Više videi neće biti dugi 15-20 minuta, nego ću snimati po 8-9 minuta, jer obećam da će biti više videa danas, samo se treba učiti za Minecraft. To je to, ulazim, postoje zbog štekanja, ne znam šta mi je danas. Da, skinuo sam se Minecraft, evo kako bi ga snimao. Ne igram tak često, nemojte zamjeriti ako sam loš ili nešto, nemojte mi pisati mi kao grozan si. Podržite ako vam se sviđa. Nisam baš neki game, ništa Minecrafta. Znam nekad igrat kad sam se skinuo sad s Vitom sa kanala Imuno i mojim drugim prijateljima neke mape. Ako želite to vidjeti, stavite like, komentar, subscribe, još to. Ne znam da li bi gradio kuću ili da počnem nečim drugim, na primjer da se zagradim prvo u špilju. Da, to će biti moj prvi plan, a onda ćemo poslije graditi kuću. Ne želim da ovo survival bude predugo, tako da to. I neće video biti dug, znači samo par 8 minuta, znači svaki video će biti tak, pa ću snimiti onak par za redom i to. Nadam se da će nam se to sviđati, da ne volite baš kad je jako dugo video. Ako čujete zvonjevo, to je nešto sa mog mobitela. Ću 10 crafting table. Evo. Tu ću staviti. Sada ću napraviti osnovne stvari. Štapovi. Dvanaest na će biti dovoljno. Pa mislim. Tako stavimo pickaxe. To. Evo, to i sjekira. Evo, to su moji glavni alati. Ovo, onda. Mislim ću pokopat kamen i to će biti vam više za to uvodnu kao epizodu, tako da znate evo da sam počeo snimati Minecraft. Ja napravite to, podržite. Ništa više manje reći koja će biti druga epizoda, ne znam, onda ću sljedeće već graditi kuću koju zna. Samo da skupam drvetama još i pravim malo ovih torčeva.
Evo ga, 5. Još jedan komad, par još fali. Će trebati. Evo ga, što bi dovoljno. To kamena, samo to iskopat, da ovdje više. Ovako mi primjer volim igrati. Evo ga, to ćemo dodati za furnace. Tako. Peć, sam da kamena, da ću poslije iskoristiti. Ću samo staviti blokove. Ovako. Niko ne ulazi. Furnace. Samo skopati ovdje. Tako. Inače, ako se vidite što mislim raditi se u ovom serijalu, pa ne znam, baš mislio sam znači ubiti Ender Dragona, Videra i tako. I tako, šta ću što više što mogu s mojim sposobnostima nego igrača Minecrafta ikad, šanse. Tako da, to je nešto toliko mojih ciljeva u ovom survivalu. I ako hoćete nešto, neke prijedloge staviti da napravimo Minecraft, bilo što hoćete, neke mape ili tako nešto, potrudit ću se nešto postići s tim. Eto, vidit ću. Speklo se. Crafting table. Ovo. Već 20 minuta. Toliko ima zapravo. Sada na F će im biti ovako treće, pa onda stavljam tu par bakra. Ja sam smirio. Evo još, još minutu to je kako ću malo kopat kamen. I to je sve manje više od ove epizode. Ako ste uživali, ostavite like i subscribe i napišite ako vam se ovo svidjelo. I vidimo se u sljedećem videu. Bok!